It's a pleasure to announce this new party, African Congress for Transformation. Mandla. Wethule ihlangano etsha yepolitiki ubeka ngunobhala zombelele we-ANC u-Ace Magashule athe batsho ukwenza lokho ngemva kokukhulumisana nabantu abaningi. Section 33 prohibition and whether we have shared this thing with the Minister of Finance. No, we haven't shared it. Amalunga weParlamente aphawula ngokuvela eParlamente komphathi we-Reserve Bank ngendaba yokuhlanjulula kwakaMengameli uRamaphosa endabeni zephalaphala. Siyalotshisa begodu siyakwamukela endabeni zesiNdebele ku-SABC 1. NginguCedric Mwebe azibambe zisatshisa ku-SABC 1. Unobhala zombelele walokho we-ANC u-Ace Magashule umemezele ihlangano yakhe etsha yepolitiki i-African Congress for Transformation i-ACT. uMagashule bekakhuluma nembiki indaba eSoweto namhlanje. Ngesikhathi u-Ace Magashule ekhonjwe indlela eqinjini elibusayo, abaningi babecabanga ukuthi sekushabalele njalo ngekusasa lakhe kwezombusazwe. Kwaziseke ukuhlehla kwenqama akusikhona ukubaleka. uMagashule ke usephinde waba undaba egudwini kulandela ukubunjwa kweqembu lakhe elisha lezombusazwe. So here we are. Here is a new ship of freedom. Please, South Africans, come along and join us, all those who are weary and politically abused. uMagashule owakuba undunankulu wase-Free State wethule ngokusemthethweni leli qembu eSoweto. Lokhu kwenzeka nje iningi beliqagula ukuthi angase ajoyine elinye iqembu lezombusazwe. We will work with all progressive, not the ANC of certain leaders who are actually captured. We'll work with the ANC which is not captured, and I hope that ANC is coming soon. Yize iningi lamaqabane akhe lingaziwa kepha okubalwa kubo oyinhloko yophiko lwama-Hawks uJenene Benning-Meza. I was sitting looking after my sheep at home. I saw, no. There's a problem in South Africa. How can an old man like President Jacob Zuma going to court, going to prison, to all those things? Kulindeleke ukuthi leqembu lisingathe ingqungquthela yalo yokuqoka ubuholi ngomfumfu nalapho kubhekwe ukuthi uMagashule aqhubeke nokuba ngumongameli we-ACT. Kusenjalo lomholi ubhekene namacala enkohlakalo ahlobene nophahla lwe-asbestos e-Free State nokulindeleke ukuthi liqulwe ngonyaka ozayo emasontweni ambalwa nje ngaphambi kokuthi kube nokhetho lukazwelonke. Abantu baseNingizimu Afrika bazozikhethela-ke ukuthi yini abayifunayo njengoba kuza u-2024, ikakhulukazi njengoba amaqembu ezepolitiki eqhubeka nokuba maningi. Kodwa umbuzo omkhulu ukuthi ngabe bazolandela laba basha yini na kumbe bazoqhubeka namaqembu abawaziyo. Umzondile Mbejo, SABC, eSoweto. Kanti ekhasini lethu le-Facebook sibawe umbono wakho ngendaba ethi unobhala zombelele walokho we-ANC u-Ace Magashule uvule ihlangano yakhe etsha yepolitiki i-African Congress Transformation. Asizwe umbono wakho, uyalandela mbukeli. Ubengayenzi ngani transformation eseku-ANC. Kudlalwa ngathi nje la ayikho lento ayenzayo, ufunela udumo nje naye baba Magashule. Inhlangano lezi sezizinengikhulu. Umbuzo uthi ubaba uAce Magashule yini into azoyenza, itshintsho azolenza? Mina sengikubona kuchitha isikhathi nje ukulokhu sivulelwa lamaqembu ezepolitiki amaningi ngoba nawo lana khona ayabaxaka laba abavulayo. Sebaphethe kudlala benza abanganedibereko lokuthi political parties beziningi la eSouth Africa abanginanto abayenzako. Ngiyambonga kakhulu uAce Magashule njengoba sevule iqembu lakhe elisha esephumelela phana eGibhithe. Akho kwanto ephucukile azoyenza, asinoyiqhwabela izandla lonto. Ipolitiki bayenza ibhizinesi. So ukuqhubeka uAce Magashule nge-ANC
vele kufanele avule lakhe iqembu njengomuntu wepolitiko so ukulimala ku-ANC ukuvula kwa-Ace Magashule iqembu lakhe u-Ace Magashule athi yena ngeze ayibisa i-ANC mhashi ngibona ukuthi kwa-enzapha njenganje sekudlaliwa umrabaraba makwakwana adlalwa lapha mhashi umbono ngewombukeli SABC ayizukuthwesa umlando wokuziphendulela ngombono wombukeli. Sigodliwe isahlulelo sesibawo sikaMengameli walokhu Jacob Zuma sokutshijila isiqundo sekhotho esibekele ngeqadi isibawo sakhe sokutshitshisela ngeqadi uMengameli uCyril Ramaphosa. Ikhotho ephakemeko yeGauteng ilalelele icaleli ngethungelelwano lemoyeni namhlanje. uZuma ufuna kutshugululwe isiqundo sekhotho ephakemeko yeGauteng eyahlulela bona ukutshitshisela ngeqadi uRamaphosa akukavumeleki begodu yasibekela ngeqadi isibawo lesi. A decision to deny a private prosecutor a right to prosecute should be taken cautiously, not least because it implicates the right to access the court under Section 34 of the Constitution. And that's exactly the point, that this is not something that should be done lightly to deny someone the right to private prosecution, because it's a denial of a Section 34 right. You're dealing with a private prosecution which has been demonstrated to be non-compliant with binding statutory requirements. And what this court did was, having quoted the judgment, it then addressed each of the interests that it found to be implicated at paragraph 55, 56, and 57. The first, at paragraph 55, it says, on the present facts which are common cause, the interest or potential interest, because that court in Jan consists, it can be a direct interest or potential interest. The interest or potential interest that is affected by the impugned private prosecution relate to Mr. Ramaphosa both as an individual person occupying the office of the president and in his official capacity as the president. Umphathi webulungelo elikhulu lezemali uLiseja Kganyago utshele iParliament bona azange kwaphulwa imithetho elawula ukutshentshelana ngemali endabeni yeplasi iphalaphala. Ibhanka le imhlambulilile uMengameli uCyril Ramaphosa ezenzweni eziphambana nokulunga ngendaba yemali plasini yakhe iphalaphala eminyakeni emithathu edlulileko. Ukhanyago utshela ikomiti yeParliament bona akunamuntu obonile kumbiko ngendaba yephalaphala ngemva kobana uDion George we-DA avuze bona ingakhani uMengameli namkha ungqongqotjhe ubonile umbiko lona. Section 33, prohibition and whether we have shared this thing with the Minister of Finance. No, we haven't shared it with the Minister of Finance. We have not shared this report with the President. We have not shared the report even with the President lawyers. They do not have it because Section 33 applies to them too. Ukhanyago uthi akakazimiseli ukwenza isenzo sobulelesi ngokukhupha umbiko wokugcina ngephenyo lendaba yephalaphala. Utshele iParliament bona ibulungelo elikhulu lezemali likubona njengobulelesi ukukhupha umbiko lo. Ukhanyago bekabukela ikomiti yeParliament yezemali ngephenyo lenziwe libulungelo elikhulu lezemali kobana uMengameli uRamaphosa uhlanjululwe ngaliphi ezenzweni eziphambana nokulunga. Kanti utshele iParliament bona umbiko lo kuvumeleke bona wethulwe ekhotho kwaphela namkha ngananyana ngimuphi umthetho. Ikhotho ephakemeko yePitori izwe bona ikule eyafunyanwa lapho kwabulawela khona uSenzo Meyiwa yadunyuzwa ngesigidi esatholakala kumsolwa wesithathu umthobisi Mncube. Isazi ngengidi uLieutenant Colonel Christian Mangena ubethula ubufakazi ekhotho kanti uveze nokuthi ikule yafunyanwa kumncube ngo-2015 ifana patsi nale eyafunyanwa endaweni yesehlakalo begodi uthi kwadunyuzwa amahlandla amabili ngekumbini. Namhlanje kuvela ukuthi ikule yavula luSenzo Meyiwa yadunjuzwa ngesigidi esafunyanwa kumsolwa wesithathu umthobisi Mncube. Lokhu tsho sisazi sengidi uLieutenant Colonel Christian Mangena. After examination of the crime scene, the clothing of the deceased and the wound sustained, I could determine that at least 2 shots were fired at the house or at the crime scene. 1 shot was fired directly to the floor in an angle of approximately 90 degrees. My Lord, I looked at the shape of the bullet mark or bullet damage on the tire. It's almost a circular shape. Now what does that tell me is, if you take a firearm, you fire it at the 90 degrees, your bullet will hit the floor and will hit it on the center part. There was no third bullet discharged, according to your investigation.
On examination of the crime scene, I only found 2 shots fired. Njengombana kube nokungahlangani kwendaba zalabo bethula ubufakazi ekhaya bangendlini ngokuthi kwadunuzwa kayingaki, uMangeni uthi isigidi salila kabili. uMangeni uveze nokuthi ikule isibili yadumuza umeyiwa. Ukuchunga uMangena kukhamisana nalokho okwathi ukhaba ngendlini. Ukhumalo phambilini watshela ikhotho ukuthi wezwa ichata lokudumuza amahlandle amabili. uMangeni uveze nokuthi umeyiwa wadunuzwa jamile. Nasibuya entolo. Kunomsa weminyaka eyi-17 otshiswe wabulawa ngaphange Mandela ngakwamhlanga. Umsa lo kusolakala bona ungumdosi phambili wamagenge. Kubulelwe umsana oneminyaka eli-17 ubudala ngokukhadwa ngamatshe wabe wathungelelwa ngomlilo kwamhlanga eMandela. Kuthiwa batsho umholi wegenge ekhahlumeza umphakathi. Ubukele indaba zesiNdebele kwe-SABC 1 siyakwamukela na usanda ukufika kanti indaba ezi ziyatholakala ku YouTube na ku Facebook asirage nazo. Izakhamuzi zeDelmas ngaphasi kwakamasipalata weVictor Khanye Mpumalanga zisola uhulumende weMpumalanga ngokuziliselela. Izakhamuzi zithi zifuna ukufakwa ngaphasi kwesifunda seGauteng ngonobangela ukuthi uhulumende weMpumalanga akanandaba nazo. iDelmas isekupheleleni kweMpumalanga. Izakhamuzi zithi azizifumani izenzelwa. Nawo amaphayipha lokhu avulekile sothi usikhathalela kanjalo uhulumeni akasikhathaleli bra wami yabona, especially eMpumalanga eDelmas. Ngiyayibona eMpumalanga iDelmas iproblem. Nalapha solo kwenjiwa imforo nanzi ekwakuthiwe kuzokufakwa amaphayiphi wamanzi kizo. Nanje kusathe ngwayi zingabe bezibange nengozi emphakathini. Izakhamuzi zalapha zithi zifuna izenzelwa ezifana namanzi, indlela ezazisako nezindlu. Sisokola ngamanzi since amanzi thina la ngisiwagcine February. Inkinga ukuthi la sisebenzisa i-flushing toilet system okuyinto yokuthi amanzi nawangekho angeke ukhona ungena etoilet uzongena kiyo isilaphazeke njalo. Umholi womphakathi uthi kuhle bafuna iDelmas ifakwe ehelweni lendawo zeGauteng. Bakwethe eGauteng sibona kuyinto engcono ngoba sesiyayibona yenzeka. Practically sesibonile ukuthi kuyenzeka. So manje the only thing is nabantwana bakithi bayavaleleka emisebenzini, bafundile banama matric bagcwele lokushini, ayikho into ebayenzayo. Ama-department, abo-Department of Labor, akuphi abo-Department of Social, sonke into esizitholayo mabobali. Kumele usuke umuntu enelispray eze ngemoto la afike ngalo 9. Nakuthi ufika ngo9 uyahamba ngabo12 sochayisile. Usomkhandlu wezombuso ohlanganyela eMpumalanga uyayiphika ukuthi kuhlela izenzelwa zomphakathi. Basibara bonke mahlelo abe kuphakela insiza banginikezile IDP kufaka phakathi kwakhona eVictor Khanye. I know imali esisayinele enye ezukhokta imali inqala sizinda ye-municipal infrastructure grant. Mhlambe ngabathi labantu bafuna ukuya eGauteng because bacaba ukuthi kuseduze kuya eGauteng but ukusuka eDelmas uye eGauteng is 25 case, kusuka eDelmas uye eMalahleni is 20 case. Mphakathi usazokufaka ngokusemthethweni imbawo ebhodini yezemikhawulo. Imeyara eTshwane uCelia Brink uthi isawumo kufuze ithweswe ukuziphendulela ngomonakalo sele edrobheni elingemva komchagalo ukukhutshulela umholo ogcine sele uba nokuguruzela. Uthi idrobheli liyokufaka isibawo somthetho sokubuyiselwa imali yokulungisa umthangalo sekelo owonakaleko. Siyongezelela isibalo samapholisa elusumchagalo wesamo eTshwane. Lokhu njengoba nomchagalo weunion le osoluthome ngovela bahlinze sewuzele zenzo zokuguruzela, ukuthusela nokuniwa kwepahla. Relating to the criminal attacks on the waste collection trucks, we have a major lead. And unfortunately, I cannot disclose all of the information that I currently know because I do not want to compromise the investigation. By 122 abasebenza abaqothiwe emsebenzini solokuthoma umchagalo lo. Abamachumi amabili nambili babotshiwe. A total of 34 criminal cases were reported at the SABC and are currently under investigation.
They range from public violence, 2 cases, and there were 19 arrests. Malicious damage to property, 5 cases still under investigation. Nangomlilo inlori zikamasipalati enrathu ezithutha inzibi mva nje ezinye seziphekelelwa amapholisa kamasipalata weTshwane. Amapholisa athenza ngakho konke okusemandleni ukungezelela zevikeleko ukulawula umchagalo lo. Then there's also the formal structures that SABC have in place. They call them prof joints on provincial level. That is a committee comprising of South African Police Services, SSA, as well as members of the Defence Force. Imeyara uBrink uthi umasipalata weTshwane uzokuvakatshela ikhotho ngomhla ka-13 kuKhukhulamungu ukuyokwenza umlawusiqabo wekhotho wokukhandela umchagalo wesikhatshana ukuthi kube isiqundo sanomphelo sekhotho. Indaba ilandelako ingahle ingabaphathi kuhle abanenhliziyo ezibuthakathaka. Yeke sibawa ukuthi batsheje bayelele. Kubulewe umuntu omutsha ngokukhahlwa ngamatshe wabe wathungelelwa ngomlilo ekuzwakala bona ubulewe umphakathi wakwamhlanga eMpumalanga. Umsana lo oneminyaka eli-17 ubudala weMandela Village kuthiwa batsho bekamholi wegenge ekhahlumeza umphakathi wakwamhlanga nendawo eziseduze. Nisabika amagenge ekuthiwa khahlumeza umphakathi kwaMhlanga kwaNdebele. Sezwa nokuthi amagenge layo angenela abafundi enkolweni. Kanamhlanje kubikwe bona sekunomunye umuntu omutsha osolwa ngokuba yingcenye yamagenge layo obanjwe umphakathi wamchisa wambulala elithuli kwaMhlanga eMpumalanga. Kuthiwa umsola lo ungowesithathu ukubulawa ngalindlela. Amapholisa bawumphakathi ukuthi angazithathela umthetho ngezandla zawo kunalokho abikela amapholisa. Kunomsa weminyaka eyi-17 ochiswe wabulawa ngaphange Mandela ngakwamhlanga. Umsalo kusolakala bona ungumdosi phambili wamagenge ohlukumeza umphakathi ngokubabamba ikunzi nokubabetha ababeregisa amaphanga. Amapholisa avule icala lokubulala iphenyo leragela phambili. Iindaba ethu zanele sibiya uthe bona ezo umkhosi ukuthi sekubulewe umuntu ngokuchiswa. Walinga ukukhuluma namalungu omphakathi ngalesi senzo kodwa abantu babaleke ngasuthi babona inyoka. Iindaba nakalinga ukukhuluma nabo ngombana bathi bayesaba ukuthi abanye abaholi bamagenge basesekhona kwaMhlanga bangabasahlela. Wembulengo kwemthetho emakhiweni yombuso kwaMhlanga eMpumalanga umbiko mlando ngesikhuthali nesazi samasiko uProfessor Thuthukile Kabini. Umbiko mlando lo oyi-documentary ubukeze ngikhambele ngokuthi uhlolwe ngumuntu wengubo aphakamisa omunye umuntu wengubo. Kuthwaye kumlando esichabeni samaNdebele ngomsebenzi lo ugadangiswe umhloli uDanile Muhlome uNamkoneni. Mbiko landela imisebenzi esazi sezamasiko nesintu esahlonishwa ngeziqu nabonongorwana uProfessor Thuthukile Kabini. Ekwenze ukuthi ngisikime ngathanda ifundiso yakhe ebantwaneni nokukhuthalela isiNdebele ngambona kunguma omajadu. Umgadangiso lo usekele liziko lezamafilimu iNFVF. Hlala sijabulile masibona abomama nabo bathuthuka baya phambili bayenza lemisebenzi lebesicabanga ukuthi ekuqaleni bekumsebenzi yamadoda mana abomama siyababona bayavela nekuyasijabulisa kakhulu njenge-NFVF into esihlala siyikhuthaza siyenze ukuthi abomama nabo bavele phambili. Iziko lezamasiko lithuthukisa isiNdebele Indumbeni Cultural Center ithabile ngomsebenzi wenziwe bomma. Sithina siyayithabela into eyenzakalayo nginto esifuna ukuthi siyenzekele ukuthi umlando uvele kubonakala ukuthi amandebele nekhono kubonakala ukuthi amandebele ayasiza emphakathini ayahelebha. uProfessor Thuthukile Kabini uthi ukwembula kwefilimu lakhe kumupha amandla wokusebenza ukuya phambili. Ukudla lokho kwenze idocumentary yami ibe impumelelo ukudla okwadliwe emandulo kubulala imizwa ukuthi umntwana akhone ukuyicontrola akhone ukuzibamba. Yeke ke angisho lobonyana angeze yasiza isitshaba samandebele kuphela iyokusiza iSouth Africa mazombe la kunomntwana omntazana. Hlangana nemisebenzi ayenza uProfessor Kabini kusebenza ngokuvuselela isimilo ebantwini abatsha. Nasiphosa ilihlo kezemali iranda lehlile nalinganiswa nezinye imali ezikulu.
Njeke asilunguze kusibusiso Sikhosana bona uphethe ziphi ehlelweni zibuya nabazumi kuKwekwezi FM. Sibu siyakwamkela uphethe ziphi ngapho? Sibu uphethe ziphi ngapho? Silochise nombukeli indaba ezikhamba phambili namhlanje ehlelweni zibuya nabazumi khona lapha kuKwekwezi FM. Sizo checha kakhulu indaba zepolitiki enarheni yeSewula Afrika. Okhabe anginobhala zombelele wehlangano ye-ANC u-Ace Magashule. Namhlanje uhlome ngokusemthethweni ihlangano yakhe yepolitiki. Nathi ihlangano le ngomnyaka ozako izongenela amakhetho wenarha ngokunjalo nowesifunda. Ngale kwalokho okhabe angumeyara wakhona la kumasipala weJohannesburg uDokotela Mpho Phalatse ekuthomeni kwevekele umemezele ukuthokoza umsebenzi njengekhansela lehlangano ye-Democratic Alliance kumasipala weJohannesburg. UPhalatse akusuye wokuthoma ukuthi athokoze isikhundla akiso ehlanganweni ye-Democratic Alliance kuthi ngokuhamba kwesikhathi athokoze ubulunga bakhe namtjana aqede ubulunga bakhe engaphakathi kwehlangano. Lezi nezinye umbukeli uzozithola khona lapha kuKwekwezi FM ngemva kwendaba ze-hour lesithandathu ngoThemba Sindana kukhanya ba. Sithokoze Sibu, uBusayi Mathebula uyalandela nobujamo bezulu, nisale nomusa. Zizokele kamnandi indaba lochane ekhaya ngelesithathu endamba makhe sicalele ukuthi bunjani ubujamo bezulu. Sibona lapha ke eKapa kusibekele ngamafu kuthi endaweni eziningi eSouth Africa kunomoya njengoba kuvulile nje abantu bazayibona kuhle nenyezi. Sibona lapha ke umoya omakhaza uyachidela eKapa uletha lapha amathuba alinganiselwa nge-80% wezulu nawuthi uyangenelela phakathi. Sibona lapha yancipha bese ke lapha endaweni zabo Pitori na siyayikungu ekhasa phasi abantu bacheje bayelele. Sithole lapha ke isiyeleliso somchiso endaweni zalapha eGqeberha kusasa abantu bacheje bayelele godu sasa nesikhonakalo yomlilo wamahlathi kilezi ndawo abantu nakhona ke godu bacheje bayelele. Asikusuduke ukwazi ukucala ukuthi anjani amazinga uchisa. Sithoma lapha ngesifunda sangapha ngeGauteng kulala kuvuka emakhaza ngokuhamba kwesikhathi kuyaphola kuthi lapha eSprings kube ngathi kuyafuthumala nangale ngePitori ngapho kuboma Melody Soshanguve Atrashville njalo iLimpopo yona ke likhanye lithebhali thoma ekseni kupholile bese ngokuhamba kwesikhathi kuyafuthumala endaweni eziningi phalaburwa nge27 iphulukwane ibuya nganeno ke nge24 sokucala isifunda sangale ngeMpumalanga noma kuthoma kulala kuvuka kumakhaza ngokuhamba kwesikhathi isekunda iyaphola iEmelo nge23 kuthi lapha kwesikhukhuza khona ke kuchise nge31 endaweni ezinye ke kuMiddelburg lipholile ngabo 23 kwaZulu Natal sibona ke nakhona livulile endaweni eziningi kuyachisa lapha ePietermaritzburg abo Lady Smith kubuya nganeno ke lapha eDurban khona ke kupholile kufuthumele ngabo 25 esifundeni sangale ngeMpumalanga Kapa lisibekele ngamafu iSomerset East yona ke iyachisa noma ke ezinye indawo zakhamba lithi ukufuthumala eGqeberha nge24 sokucala lapha ke isifunda sangale Western Cape ubonile umoya oletha amakhaza nezulu iCape Town ngokuhamba kwesikhathi isesemakhaza ngabo 17 nokho ke endaweni zalapha boBoFort West sibona kuyachisa nge30 iNorthern Cape yona ke ibonakala lapha kuSpringbok kumakhaza lithoma lapha ke lipholile ngokuhamba kwesikhathi kusesemakhaza lapha ke Carnarvon khona ke kufuthumele nendaweni zalapha kuUppington kuyachisa nge31 iFreystata sibona ke sibekele ngamafu noma ithoma ilale ivuke emakhaza ngokuhamba kwesikhathi yaphola kuthi ke endaweni ezinye boBothaville lifuthumele nge27 ngokugcina soqala lapha isifunda sangale ngeNorthwest nakhona kuzakulala kuvuke kumakhaza kodwa ngokuhamba kwesikhathi isifunda sisibona sifuthumele kamnandi abantu ababe nendamba emnandi sibona negodu ngesikhathi esilandelako Dido